Bukannya sok kegantengan ya? Tapi Raga emang ganteng kok. Ih, Betawang ganteng, tapi ganteng selaku. Lah cewek masih sing. Jangan salah. Kabar Raga liu no. Aduh, nih jak kedua nih apa keadaan uli tangan uling tuni nah. Jadi megerengan. Gimana kada di metunangan seken je. Ih, mare di bi tuh pu. Jadi bin gue tuh pu. Ada sempit ya sana dunia ini no. Hai geng. Apa kan nendang Raga? Ganteng oh. Heh, laki seganteng. Sok kepedean lu. Bukannya sok kegantengan ya? Tapi Raga emang ganteng kok. Ih, Betawang ganteng, tapi ganteng selaku. Lah cewek masih sing. Jangan salah. Kabar Raga liu no. Aduh, nih jak kedua nih apa keadaan uli tangan uling tuni nah. Jadi megerengan. Gimana kada di metunangan seken je. Heh, jangan salah. Lelaki cari kene, nak liu ada di dunia ini. Tapi jangan-jangan kadal darat, Buen. Biarpun kadal darat, tapi kau tak tahu hatiku selembut bakpao merangkidan. Nah, percaya Mar, kau baik hati dan sing tanya ulah be. Kau emang pengertian. Kita Raga mulai lu nah. Nah, bos Nih, kau. dadah semeton. Suk. Kau adi tawang cowok ento baik hati? Sap Raga Chan, ternyata nak tumisan Raga nih uling Badung Mar teke tuh nih. Badah kau. Isian ibi kau kenalang, jani sing Raga apa toh? Is. Meh, cewek ini bisa masing lah rasa. Bah. Ternyata di samping ganteng, cowok ento kenyem nih manis gatu no. Nah, tenang. Mani kenalangnya cica aja. Seken? Seke. Oke. Adi terbayang-bayang jak cewek nih rese ibi tuh nah. Biarpun cerewet nih cara becicu, tapi cek nisengin gitu. Ini apa nih bengong-bengong jeg cara nak punya nah ngomong pendidikan keto jeg. Arah nih bu, ngeganggu nak mimpi terindah gen. Mimpi pidanan mesare Mar jeg orang mimpi. Anggap kan begitu. Kenapa nih Suk? Tumben sore-sore kini melalui. Aja no, karadene orang jak kau. Ingat sing jak anibi tuh. Sing. Tuh teh nih cewek tuh. Oh, cewek nih rese tuh. Kan jengkeg tuh. Oke, kau sih. Kenapa tuh? Itu lagi kenalan aja kau. Nyak sing. Seken nih. Seken nak kayak ngalin. Kita siap-siap Raga lu. Ngalin. Bawa apa Raga? Meneng, ija ketemuan. Tuh ada di suatu tempat nak banjang aja edit. Aduh tenang Den. Nah tuh iya. Ini gitu mana? Wah, itu kan lo jegek tidak. Jegeng. Kau oyong di mobil ini lu nah ngengkep balu. Ngengkep Raga. Oh Raga ngalih iya lu kemah. Nah, Sekan kan? kan. Nah Raga ngalih. Gitu. Is, betul bune no. Mau kalau gating antiang,
cara nganti yang damu di jam 12 siang? Woi, aduh, nih jeg apa sih gelisah gati jeg cara anak lakar kelulusan sekolah duen? No, suk, ada sing dang fokus bana no. Bentuk benak aja ya mai. Nyanan dum yegan buen. Dan gitu suk, jadi kepengen bana raga no. Bah, ini kepengen engken nih, cerikin nih. Ih, apa juga mau nganggu jaduna? Lu cuma keluti. Tapi ganteng sih. Langsung kan gitu nih. Ada sing teka-teka deh, hijau toh. Kemjep kan. Bu Cici hujanan. Hai Karo Darat. Nih jeg nih lakar megoga apa lakar kengken ya? Kita main mulai bemare. Dan gitu suk. Nah, pelih beraga. Kagak di mar. Hah? Dimar? Maksudnya Demar sing? Sing, dirimu buat aku rindu. Bisa gen, aku Ara. Ara, punya aja yang minum. Dong, Ara, aku rindu akan kehadiranmu. Ais, sama dong. Aku juga rindu sama kamu. Masa saling rindu sing nawang adan? Kode. Kenalin, Raga Mardike, tapi mundur mungkin sayang. Jadi masih. Oh, Mardike. Raga Dek Canda. Nah, Dek Canda di kok. Dek Canda. Kenapa pertemuan ini harus diawali dengan pertengkaran, Canu? Kan kamu malunan ngajakin muyutan. Adi Raga, kamu nih malunan. Hei, nah dia betul permasalahannya. Ini penting kan, jadi suasananya berbeda. Oh sih, malam minggu kija acara nih. Sing kija-kija sih, tapi di rumah gen. Dadi. Ngoyong. Tukar. Oh, ini Raga nih. Enggak, Bu. Dadi sing aku ngapel ke rumah kamu nih. Dadi gen, yang penting sing ada yang larang. Sing ada yang larang kok. Santai gen. Nah, percaya Raga. Aduh, bejam nih Marcan. Mar payu ngatang Raga menyebutku. Masuk, jadi be. Mena, Can, lagu malunan. Sup, titip ayam beb nah. Sip, cek jinak pokoknya. Ya yang